Uza koresa na okro ojeje na kra. Obumpa mabra tetebo obumpa okay sie. Esa enkrafo so wo sa enkwara na ye jeje o magro no nwum bi o mototo ana me senkran no men minya wie nsia no baby kafo nimbo mamiete ete lai mini shi habo eshi mi akwa ha mi pomaye ihabo foin ke mami ba makele ke papa ba what's a maton They say you have to fix yourself before they cut you okay that say tutu bob na ndene yankwara nyum tutu bob I know ye kasa ben kra eno anya drum igbe eno ya eno ye ba say ye de jin kwara gro oya ma me kwanda wo CJ babies they manage babies home papa na say be ye Shatawale nenyum we manage home pa o okay wo 500 zo nim you want ma manage sa nyum we yeah what if okay what yeah man and somewhere wo mu no and someone shata kan onyum we mu no yeah that you know you mun 7 year Simon Tete or say or share live or Ivory Coast. That's good. Simon Tete, bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci. Non, ami. Oh, CJ Yakwaba. Nenra. Yemonsem CJ bonsem na unim dia me beka bonsem. Ya ba ma hwan. Wo dia bonsem oh. Na me bona o kan sem no. CJ bonsem oh. Mo enra ya baba wa berry unim se e ma 100 meters no che se wa famu mema no so no se no ye nua be ma baako so Benjamin Azamati yeah se so kwa finance yeah na unim se Azamati of your da of your da yeah oh that's nice yeah that's nice yeah or your down boy no wonder me kan omo mu tie me of CFM nyina omunim no wonder yeah no wonder Azamati na Abrantia no Benjamin was segana ni munyam na nim say omo ekọ no before so obedu semi finals no no American no 2 year no ne seconds no na ye 10.54 seconds no de koye na finals na what media penetrate no so de 10.41 seconds na de was so ye ne say to qualify or de beko Olympics no e was say otumi enya 10 seconds pepepe CJ Unsi we na 10.54 and na about 10.41 it is a Benjamin yire ne ho na wotumi enya 10 seconds na che say otido Olympics Ghana ye ginam you say both to hoda ye kono no ni ye ko break sa record no so atiase enti Ben wabodwuma monyire mo ho saa mayen na mo nkoso sase that's enkrofo interest ani ade eba mu pa na mo chese ba no boxing ho so a chese medals aga na agie de anya de keto osije ye agi medals ne saa na eno ene ye bom pa enkrofo se wo se no na meka se 150 wo mo se ase ebi mo sere kra se nye possible but bibia ye possible bibia possible enti no wo hwasa de no Black Bombers na omo ebodwuma start omo de ye omo campaign no chese bibia de ye enti pa ya monta o machi eso omo bayi dom ho pa no magic ye medals na dodo e de aba Ghana na kane soafo no hye agudie ho nsem so e wo Nigeria Chief Sunday Dari na sije wo chese wo hye ebritia wa Ghana e de ye ahoboa and African Games na ekoso na wose Ghana esabasobo ose Ghana ban na asoye na mo ehwa gudie nsam so no ene organizing committee ni nyina o ma hwa masa event ya baso pepepa ekoso so ma yade esanse time frame no na enya de abeka se wasa ene tentem so na Ghana so nya ba bi abeka se facilities ni nyina no ewo hodada enti se ye ya ahoboa tentem a omode adi sa dwuma no waso afọ dada yi ebo Ghana mpanyefo abaso African Games 2023 a ekoso no na mame fa wo enko da obokrata foforo mu a we ye the find the mu enam ye asem ni free ye na ene akukudan ne de ya huomo CJ akukudan da obokrata no
Yeah. And they are home. Yeah. Oh, times by one. Sir. Hey. You. I'm a daily graphic na man. Mate. Na the anko da obokrata yi ebo amane mamenkọ ne fe to so miensa esasasem wedi eyasim hia. Ne nyina ene say Ghana Statistical Service ehwehwemu o ma ye no 2022 yedi aba no. Eche say enkwada o manya enfie dumienu kosi enfie dunson. Wo mododo eye empem aduoso enkron. Ahanson aduasa miensa 79,733 ene maiwa omadi sanfie na CJ oma ware anaso mo ne emema ete na ehwehwemu no eche say 25,999 eye emaiwa mom no eye 12 to 14 years enka ye ka sempa 12 to 14 de na omo ye JHS enkwada so ko school a sabre ebi moti aware ase awo miensa enan enum ebi nso afi ne de mama aware 12 to 14 years no dodo no eye 25,999 ena eno achi nso no sa wo hye mo echichemu e de mamantam no a da obokratai ebo amane se baby e wo soro pa wo mo de mai wo mo ye nkwada ma ware eye tifido mantam north east eye atifie poye mantam nim CJ ena mo kire se mai wadodo no a e ware ho no ekita 13%. Wo firi ho ma no akọ Savannah region e ho no so eye 10.9% ena northern region akasa so eye 10.6%. Enti regions e bobo so we nyina no mo kire se dodo no eyade a e wo soro ye wo se ani ekọ honom na dawro bia akwakwa hodo ebo se wo se nkwada eye maiwa no ye momo ekwan no ko school ko ginim de na de opeso obenyine be ye daache no wotumi duru honom na ansa na wadwena ware ho ansa na ware behia no kwan no eye chensa kwada ni so na ye chena ma ware mo musia wo wa omode omo nkwada yi kosia wo wa ne ade omo yesu omasiwa ni nyina no na eye de obokrata yi ebo ho amane enti se wonsa eka de anko de obokrata mu a wadaroma ebi wo hanma bekenkan na NDC amanyokuo no so ena omu demand say enhwehwemu enkoso no kranie $242 million eni sika ai African Games ekoso yi akosem na CJ asem wei obi ati osatwetwe aso obi ati a wose da bi odi omo machirem esansa okọ obi man so enfa odi enokare ya no mo se ban ka because omo no omo eye facilities ne dada enaja wo mo de bi keka ho na eno na NDC amanyoko no edi tudwa esa wosatwetwemu koso na sa sika na mpanyifo atudin esa no ena omo de ya hoboa ma African Games ekoso no Ghana fo nyina timunyo mo fan na obi ati ase se eye Boteman se eye is Lagos Stadium hoyi a omo siesie sika no omo bobo so so omo de ye no omo be chirechi mu moto ayon roso sen contractor na je sen park na die enti na bro so sa enkodwa ne senatie ehia pa enti de no eye de NDC amanyoko no enso ede atum e wo de anko de bokrata anim ha na Liberia delegation penyifo mo fi Liberia abagana wo se Ghana ba no forma gudie tuo na chese Ghana tu ache na eno wo mo eba no ma be hwe se de nioma ekọ ne Ghana edi juma edefa enyom nko ane omanya aba se wonim se nche bia ena Burkina Faso Zambia South Africa ene amanya hodo bi mu akandifo ni mpanyifo nso baye ebe hwe se de enyoma ekọ ewo ye mining sector wonom no na agya wo so aginim de kakra eno eho asam de anko ediaba na mede wo ekọ daybreak de bokrata yi mu na ye gina ne fa etoso miensa na se no sa wokọ asante mantemu a CJ de akoba nyina ene se MPP amanyoku no chairman makoma kwaduasa enan out of aduana enso no ena sese omo eni eye chema wuntumi ede aboni e wo mantam ne mu a enema bi a ekoso ene sade ensenkan bitie no womo echese womo ebo enyoso ntie na so amada bokratai echese we no ase eye wo pa ena atiasim na wo hwa eye sampanyufo nyina yi de odi anima ne nsa ehyenkata yase no ena ekasein na omo chese eye Mansia South constituency chairman eye Owura Richard Ajemesa Oforin ya dodo na efe no eye Tom wono ena okopie eye regional discipline committee no anim womo chese wodi suban bi edi aye nneoma bi a ensemfata na etia party no enhyehye na eno ena communications director Paul Kwabena Yando ena edisa ensem wei ekoto dwa editia panyi ya eho asem asori no na ne
nyina mu no omo kyese panyinsem no kan no na eye de etia chema wontumi eno na ema party no esi sagina na omo to nsa e de frɛ no kotototo ano na ɛho nsensem a etwa go no kyese ekoyi fifi mensa ede ne nsa ahyase no kyese party no enhwe so mo de eye party hyehyɛ ne pepepe be yɛ adwuma na enkonkɔ ba sɛ wɔkyena bie no na enyo makodane na afie kwakɔ sɛ bi obi amfa hyehyɛ bi anya adwuma bibi ankɔyie na ede mente be ho ase ne entitimu eba party nim ɛno ɛna mo kyese wo mo empɛ wo mo so mo mpɛ sɛ bibia be ha party na sumdwe won potem honom enti party mpanyifo no ɛyɛ de bia ɛyɛ wo mo enkan hu safi we ya bato afe wo mo hia nkabom ɛna mo de akosa ɛkon no daybreak the bokrata anim ha asem we eda ha na chema wontumi eda ha pepepe wo hye the overseer anim nso a was more trouble for MPP in Ashanti region eno so eda ha na owura Benada Ntwibosia kon efoni nso so eda ha na NDC amanyoko no so na ede eto owura Mustafa Yusuf wasafo hye gudie hu sem so ese offer the adwuma ento ho as Minister of Youth and Sports eno so eye owura Sami Jemfi efoni eda asemi ho enti CJ na the bokrata yi dia be kamensa eni amane a ye de be ma atifo no ansa na wo be sori so no me be kenkan krata ye free omampani akachi okay na wachirim ede amamatifo no problem krata yi enra ena ebeto abontene na free omampani aso ye ya na na sante be di atuo ena ne nsa ehyaase LGBTQ+ ɛho ensem kaye sɛ akoto mampani anim sɛ nkoto nanim sɛ obesan sɛ wonsan krata no ena damanim hei abena mamenkan Transmission of the Human Sexual Rights and Family Values Bill 2024. It has come to the attention of this office that while the president and other senior officials of the presidency were at Peduase for a cabinet retreat on Thursday, 14th March 2024, you attempted to submit the Human Sexual Rights and Family Values Bill 2024, the bill, to Jubilee House for the president to signify his assent or otherwise to the bill. This office is aware of two pending applications for an order of interlocutory injunction, both filed on 7th March 2024 in the Supreme Court in Dr. Amanda Odoi versus the Speaker of Parliament and the Attorney General, and Richard Sky versus the Parliament of Ghana and the Attorney General, respectively, to restrain you and Parliament from transmitting the bill to the President, and also to restrain the President from signifying his assent to the bill, pending the final determination of the matter. The Attorney General has, by letter dated 18th March 2024, informed the President that he has been duly served with both applications and has advised the President not to take any step in relation to the bill until the matters raised by the suits are determined by the Supreme Court. It is the understanding of this office that both applications have also been duly served on Parliament. Therefore, it would be improper for you to transmit the bill to the President, and equally improper for this office to receive the bill until the Supreme Court determines the matters raised in the suit. Indeed, it is settled law that during the pendency of an interlocutory injunction application, the status quo ante ought to be preserved, and no action should be taken that would result in prejudicing the injunctive relief sought and undermining the authority of the court. In the circumstances, you are kindly requested to cease and desist from transmitting the bill to the President until the matters before the Supreme Court are resolved. Best wishes. Signed, Nana Bedietuo Asante, Secretary to the President, and copied
address to the Clerk of Parliament, Parliament House, Accra. Attention, Mr. Cyril K.O. Nsia, and copied to the Vice President, Jubilee House, Accra, the Chief of Staff, Jubilee House, Accra, the Attorney General and Minister for Justice, Ministries, Accra, and the Majority Leader, Parliament House, Accra. Anya na CJ Aribrofo ya wie de ma memmo ne tofa emma o neti ase se wonim se emrase bedwafie agebe obi atuma no ebesi kwan na oba ani oba enna oba ne oba ware be ma ne be ma ware ne nyina agi atum se Ghana enfo so Ghana ensoso so na se parliament agebe obi atisa atuma wo se komampani nchen na omampani de ne sa ehyase ansa na abayemra ai betumi akande ensase yebo ese samra no eye adwuma na eno na ehun komodie bae no na ewo se emrase bedwafie wie no mode ho amane ene bill ni nyina ne ho nsem no ekodan mampani ne atwa so de ne sa ebehyase emu no na da wokrate de making kan ye from mampani atena ye no ekyere se wo mote sabra na wo enya ntiye no na omampani ene eye empanyefo bi omo ewo omampani atena ye honom no na omo nyina ekọ eye peduase a na kyese omo ekọ akoye cabinet enhyiamu eye nano ya wada na eye obani busum ya da toso edunan na ehọ no omo te se empanyefo fimrase bedwafie aba Jubilee House on ma bill na womo agitum wiye no womo de brema mpani na kyese ne saka no so ede ne nsa ahyesa bill no ase na na wo kyese mampani ni office no enimpefe say enipa mienu a womo ye Ghana for ede tabo ato bill no so ya eno no de kan eye 7th March na Supreme Court no ye Dr. Amanda Odoi the Speaker of Parliament na ode sa suit no an ode akwakodan court a wose court ensi kwan de toso mienu so no Richard Sky the Parliament of Ghana na Attorney General itine se nipa mienu na ede sa ensem we akwakodan court na ne saso no na ekire se sansem yeni ya ewo court no esio mampani kwan ese obeje bill no anaso de ne sa ebehyase esanso simrase bedwafie kwan eso mode bill ne krampo be fifi honom akọ omampani atenaye enti eno na wo kyese bosumi ya ne de toso edunwotwe no na Attorney General edi afutuo ebro mampani ne natena honom no se ensese wo mode wo monsa eka bill no anaso oje bill no kosi se Supreme Court nsem ye do manim yomo ede tabo etoso no Supreme Court atena asem no so ade awie amnesty ne ginaye ansa na ebetumi aba no saa wose bibia si kwan ese parliament so ede bill no be fi hono mo aba entese eba ne se wo mo de saa bill no ebre mampani enti eno ene wo mo eche so mu nyina no enhwese sade emra no ene ensese tie no wo mo de be ye adwuma obi ankosi mra na chi ema ne sunsuanso emeso obia enti mra se bedwafie Emma bill no enna wo mo enchen kosi se Supreme Court be ka asem na wie na ya teso mampani anase emrase bedwafie no sa tabo no enna wo mo so ento mo de ko Attorney General so cheso mo ya we pass suit ya ye de bi akoma ya service speaker aye Attorney General no o ma sanso serve parliament enti parliament ya we wasa ekwan no so enti CJ no ene eye enkrate abobo so ni nyina enti kosi se Supreme Court betena ase si gina ye de bill no enka parliament eno ene de eye Nana Asante eye bedietuo Nana bedietuo Asante secretary edema mampani wode ne sa ahye nkrata na se a wode akoma clerk to parliament na ene Cyril K.O. Nsia wasanso akwape vice president mampani abedi ekire sanso na aba oman ni chief of staff no so wakope no na ban lawyer panyin wakope no na dom kase ba no de no mrate bedwafie so no wakope ni CJ na enkrata ne mu amane enti abedwafo tenasi begidi se sankrata krata from mampani aso ye no ebedi mu nkomo